You're saying it's hopeless, that I should hopeless. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? Let's see and decide. We've been meteoric even before this. Burns have us long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. Let's see and decide. And I will still be here, stargazing. I'll still look up, look up, look up for love. And I will still be here, stargazing. I'll still look up, look up, look up for love. Ini tinggal poles sedikit lagi, sudah cukup bagus. I'm trying to save us, you don't wanna save us. You blame human nature and say it's unkind. Let's make up our own minds, we got our whole lives. Let's see and decide. Stargazing, I'll still look up, look up, look up for love. And I will still be here, stargazing. I'll still look up, look up, look up for love. Stargazing, I'll still look up, look up, look up for love. Stars don't disappear, they keep blazing. Even when the night is over, that's how I found the light. Stargazing, I'll still look up, look up for love. Inside my heart there's an emptiness, a heavy weight on a hollow chest. So unspoken like a disease is the way to incomplete me. Inside my heart there's an emptiness, a heavy weight on a hollow chest. So unspoken like a disease is the way to incomplete me. Can you shake this all? Shoot my breath to the highest height. Tell your truth or trust a lie. Is this hello or is it good? Keputusan musyawarah besar Ikatan Alumni SMA Negeri 7 Banda Aceh. Adik-adik semua, rekan-rekan 01, saya terima kasih atas kepercayaan dari semua. In the city lights, where our wrongs have turned right. Heart broken into pieces, in the way that we should. From the ground up we will rise. I tip my head to the highest light. Every day is a good. If this is love, I'm looking for.
akan menghimpun data seluruh alumni agar kita dapat yang pertama mengetahui jumlah alumni kita sudah berapa, kemudian kita akan mendatakan mereka yang nanti akan diwakilkan oleh koordinator lightingnya masing-masing, sehingga kita mempunyai database untuk alumni SMU 7. Dan kemudian kita akan bekerja sama dengan sekolah untuk membuat program-program untuk memajukan sekolah. Nanti akan kita buat program-program yang kira-kira untuk kesiswaan, kemudian infrastruktur supaya sekolah kita lebih maju lagi, dan kita akan semaksimal mungkin membawa nama SMU 7 ini makin baik ke depan. Alhamdulillah, reuni akbar alumni SMU 7 Banda Aceh dari alumni pertama sampai dengan 17, alhamdulillah berjalan sukses, lancar. Nah, mudah-mudahan ke depan kita alumni SMA 7 lebih peduli lagi ke sekolah dan silaturahmi sesama abang dan adik lebih terjaga dan menulis. Untuk kendala di persiapan yang paling berat itu hanyalah mengumpulkan semua alumni yang berada di seluruh wilayah untuk berkumpul di satu tempat sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kembali di mana kita memulai masa depan. Harapan saya yaitu dengan terbentuknya IKA ini, alumni hari ini terus mengoptimalkan apa yang harusnya dibuat oleh alumni sebenarnya, yaitu dengan mengayomi adik-adik siswanya, merangkul semua teman-temannya. Yang pertama, tetap silaturahmi antar alumni terjaga.